Malon ngan lua tala flava o tala mai Ausetalia. To muatu se tala whanua no mai Ausetalia I saute, whaamaria mai eile sore mani o le tamai fast food rono tau sanga, le sa malanga whaatasi malona tari malana wota mai tai, I se ta vale, e a o aile ave ta vale sio nā tari, ai whapose I o na tupu le whaalamulawe nā awhia o mai I la tau e to tolu. O le lia suafa ia Jackson Montag, sa o aola na ave ta vale o iei whaatasi malona tamau Darrow, sa whaatuntun wina, whapea malana wota mai tai o Ashanti Smith, ai tu poi le whaalamulawe na wase e ese le ta vale le tu se seo le awala I le highway, feto ai ma se la au I le tu lea I le aso luas fito te sema. Nā ngai maila la tu ta vale mai Port Pirie ui ane I le Costa Highway, ma mariri wai lava nai Tala ie le no fuanga na tu poi le whaalamulawe. Sa tau fia le ta mai fast food rono tau sanga le wharamai Adelaide, pei tai la wa mawatala I le so wa mariwa I lawa I le wharamai. O le tai aona le ilana ma waisa tino mariwa se tamai ta I le tui mātua New South Wales, ma wapu e nai nei leo leo se ali, le fai mai le whamtalanga, na anga I atu le vai luanga o le pō na pō I le ofisa o leo leo I Ballina, ma ia wha loa na popo le ngai le soi fua se tamai ta ina te iloa ina. I se taimi murmuriane, wha loa le 7 News, na maua I leo leo le tino mariwa se tamai ta ipo se tina foi, I Holden Lane, lata I Cherish Street I Ballina lava. Lo ngā lue leo leo le mta upule le teminei, a wangi ngai nisi li poti o le ua mariu pe ama le ono su whatau sanga, a le ua po eina leo leo e ono se funu ono tau sanga. O se teimi o le soe feilo iai leo leo matu stala, I se li poti le tamai o le nei whaala lave. O Athens I Greece, lea sa whaau I anga iai le whai ngā malanga le Qantas, na anga I mai Singapore molon tona, ma malo lo ai le pasese, pe ona ripotio se mata upu ele I fuafuaina, ma le whaanua I leo na tūla I mai o lea tūlanga I whai ngā malanga a le Qantas I le ala wa ala valea. O le mafuanga pe ona ta ua le 9 News, ono se tasi o mata upu tau ngase ngase, na tūla I mai ua wha maru si ai le anga eso le waa mai lona ala waa, sa fuafua I malanga ai. O se tasi o le pasese ti ngā ina lo na ngase ngase, ma tau mo whaiera au whainga ruenga whaatino ngā ruenga ma tong tinga ma whasosoani, ma o le whautuanga mai I lātou e te rere si la fie ma tau whapenei na mafua I le whai unga anga ese le malanga mai lona ala waa a esa iri se whasosoani mo le ngase ngase. O isi pasese uma I le whainga malanga lea, sa saunia uma no whuanga au mawai au maloloa I Greece, ia ma whato ato e wha au le malanga I lontona I le tai au a tai au. E 5 miliona se vai ngā tupe ua whaatulangane mo le whaalelei o le tele o whaale tonu I lungo o wala I New South Wales pe ona fola le basenei e le whainga malo o le stete. O le afa piliona leo le awaiwaina ta ilua afe 2 miliona mo o wala le metro, 2 miliona mo ngā ruenga whaalelei I isi no whanga mautua. Wai mai le Minister o wala Sam Faraway o Councils po pulenga a ai o le ama whai na tarasanga mo ia fsosoa ni whaatupea I poloketi whaalele iai a wala. Whai mai o le afua lava foi le fsosoa ni whaamatu mai le te leo le a wala o lo tarasanga ai ma le wha moe e tau nuumanuia whai ngā malanga tangata le o whai pisinisi o ainga o whai whaatoanga ma so tangata e la tau te wha o ngā ina ala tele. Taraman muli, ua mauale nei ele ala ata iwa Ausetalia ata o se fusuanga, ani tamaiti se to orua ua afu ai, le wala au ia whaia loa se whaatatau le nei mata upu, youth violence, I le community I le tu I saute o Ausetalia. Whamai le 9 News, o video suo lato mawaina wailoa le lei aita mai tine I to orua peamal tai fitu tausanga le mātua, o whai fusuanga I rungo le ala tele, a o mata iai le isi kulupu tele o Tala Fou I le pōle asunga fua o le vasanei. O le alia I mai o le nei mata upu o whae loa I whina ngalo nisi au mau le whae tūlea. Ma o lātou whae loa e moni, o matua I whaata te leina le tu ai ngā mio lea I le whae tūlea, ma wala ngā tatau lava o na whaia I aise fuafuanga. Talai ara radio Samoa mai Ausetalia, mo le nei a solulu.